Borjan constituency along Bukadjan block pen special rong amai kapadopon. Pre nikahini Bukadjan development block pen Sipatir piponsi Borjan constituency along special rong amai mati son thoma pruthak. Preparation of VDC plan, village action plan, pen village poverty reduction plan pruthak special rong amai pedopon lo. BDO Modulator rong hangpi BDC Sinaram Singnar Bukadjan development block AE Resource Singnar Concern Gram Sewak Komolbe Waisong Terang, Kawirong Pipi, Asok Singha, Veterinary Department, PHE Department, Lapen Pinangan, Kiti Kidingatum, Chitong Dun. Kanya Be Hidipi along Special Rong Amay Kapado, along BDC Sunaram Singnar Pen, Mai Chapahem Puponlo. Mai along BDO Pen Kitan Ponke, Mahatma Gandhi, NREGA Scheme Pen, Rong Ahem Tuntin, Apan Financier Year Pen, Niparoy Siapan Kangdat Awarsai, Ki Piponangchi. Adi Karma Yogi Abhiyan Datpi Tribal Kapapi Dunhub Akaya Pankang Turponsi Apal Ministry of Tribal Affairs Pen Bangso Campaign Deng Ponlo Adi Karma Yogi Adisa Yogi Lapen Adi Satya Tumpensi Bangso Campaign Jalin Ponpo Lapen Wixit Bharat Alam Thia Puthak Tame Block Development Officer Monjulata Ronghang Pipen Kachitong Arat Apan Panmom Pon Lapen PHE Department Lapen Veterinary Department Penta Sarkar Department Pen Azok Warsar Nangkipian Ki Warsai to Endonang Po Lapen Sarkar Akian Ka Ilirat Atum Langchari Nang Po Lapen Chingho Nang Po Puta Than Mompon Kadu Department doang kadu akan kami lah kebang apa kacuro kadang baca kadang sino naman ke object of the meeting kopi posili tumdak kacetong nang kok lapan ako lasopen atumi ani ana bangke hidipi long si alada community hall long si litum bangso rong amai ke padoji palam do sitame na terek nang kok lain kado kawi sitame no object of the meeting long si nili thanik ko lasi ini dadak ini tum kacetong inang kok laso alama bangke kado kawi ta chini lo lake ningkan isi ini alam kalilo aningkan do lo community panela MG andrega program ke klan panke laso ningkan isi pen bata isi action plan laso ke deng jipan scheme proposals laso scheme ke jok donji rong sor pen scheme nang jok donji ini proposal nang ki donji awi lo si ningkan ala pubang bom pen ningkan hini ni pini laso bom along bang ke sa ke paprek pondo koson si action plan koson si village development plan mithang ka cheselam thekji man hayuyanta apor pen circular ba angsong pen ilitum phan nang ke japon alo nang palele lasi laso teng pen si nang klembom pen pininga bang ke ako nang paprek tulilo pininga bang ke abisi ke adi karma yogi abhiyan pen kopima ke deng pon kopima activities ke klentang laso bang pini agram sabha lang bang ke la bang se abisi priority by importance ke kipi pondo lasi non adi karma yogi abhiyan kopilo la bang ke litum chini paprang na lang object of the meeting long la bang ke main si dokok lo pola chini paprang na lang lasi adi karma yogi la ke pining het lang ilitum abhiyan pa adi karma yogi abhiyan po na paklen lasi lasona paklen na bang aprang ke master trainer han bang po hang lo lasi department kapre lo department open dun lo kada master trainer ke sanon bahini do imo na patham na PPC kachami dama PPC plan na ima na pinsa bisi chini ko stameni ni kopima kachini dam kopima kabujida la soteng abang ke di asapo na kanko la se adi karma yogi abhiyan ti positive la ke Bharat Sarkar pensi la so chingbai de pensi la so lama bangke ba la so abhiyan bangke tengpo nangi ko lama ke cheparai pondo la so kacheparai pondo bangke Bharat Sarkar pen ke Japon din Honorable Prime Minister Narendra Modi dan ke avision lo la isi avision lo
la so a vision alang a vision na teng bangke 2047 aning kanan lote ning kan paroi si independence from that pen ke pleng aning kan hala so pleng la si hala so hot lo potela ning kan paroi si independent British pen areng document ka pajok that ning kan paroi si ke pleng aning kan pola so hot anabang ke ilito ma country ba ilito ma that ta bang America to mason Rusia to mason sin developed country pola so cipudun unang po wajar lo kasi la cipudun nang oplo dun unang po te koson la ka po cicak prong tong la paani tum pan developed country po bang nang recognize jima la ke kaliden mati itu activity itu ma development cepak lang na la kasi koson si la so development paan developed country lo po itong cipudun ni pulutang te mane ang bang pandak kay ko ane kay parot ang adone kay suri tong adone ladak India long ba Bharat along kido kay so inglong so penchen lok kapre kay da bro pi si bang kay to mangke pine abengoli ta pine Hindi speaking ta pine lahoi Malayalam atum Canada speaking ta pine ne lahoi atum ke bangke paprang pi pak lo itum ke chupodun bong bela chitim ja chupun de lang tum long so tum ke bangke paprang pi pak lo kasi hala to mangke paprang lo te hala so kapaprang la to ma kapaprang ateng atren ateng hala so aja kong ateng kasi pudam bom a development dam bom pate hala so hisapen lo develop country chipudun lo sita hala ka preka khai so tum la hui tum ken te tum an ke la tum ken nan antanang le dun de lang pulo tang te la tum pan a development la tum pan pa development pe pulo tang te itum hala so ni kan ansta tum cipudun un eda ko mane develop country ko cipudun un elo non mang developing country pulo mati di India pan ke mane develop bom lo ya lo sama develop country pu unji prote ang bang pen khai so ban cheng lok kat do ka ya khai am ta me la isi vet atren isi vet a development si kene undunang po la sama non mang ke pa undunji pote hala khai so ka pa pi ho tum non so ilitum karbie tum long so tum kupia tum ha dimasa tum da asam data do pi long so tum aburo ko sari dum se la hoi inglong so tum hanana bangke pa develop ponji pusi adi kan mayugi abhiyan po bangke la so abhiyan prate la ke mission modlo asi all over India lak isi non first phase abangke mo second phase adolang bong kami non ko bangke la hoi bang topon pe stame la lak isi arom apan select lo na tum sarkar tum select lo bang ko na pen information ke anone select lo la sila suka select long ke kania berong ta isilo ampan kuligaung ta isilo borlengri ta ho rengma boski ta ho angke nothong boski la borjan la anlo ampan ako do thulang ha bukajan ta son dolo lengri tha tengli jan ta ho ampan balipothar ta ho jang et arong ta ho ampan ako son tha si surupothar ta dolo hai surupothar bangke kedelo pator gaung ta ho himari hanse pesadang nang kile do himari hanse lo ben dolang tu ben am mane masing timo angke lakato ka pen rong trip ho nang le do ka jan long make lasila so adi kan mayugia abjan ki pa phi hopen nona bangke laso ke pa phi ho pa long bangke dak government scheme to an sitame belek department jo non son PhD department tangho education department medical la hoi kato ka we department pangrum pen troxy apang ke pho don aphi bangke aku department hini aku parlo don tholo troxy lasila troxy department pini ene ke chitong et nangji policy tame lata ka chitong et e asona akisung do o masi koson la kasiksa